banezerewe bahaye baririmba. Ariko abishwe n'abandi n'abamama bakuyemo inda abana banyu barabarindire babifashe gutya kugeza igihuza cyo bugufi ukihana Imana ikakubabarira. Nibuka ko nta mwana ngira, ndabaza ese ko mwambwiye ngo hano ni mu ijuru Imana irihe? Arambwira kubera kubaza Imana, ndavuga mfite ijambo ryo kuyibaza. Iyo turi mu ijuru tugira ubwenge bwiza, sema amen. Buryo dusenga mu mwuka tuba tuganira n'Imana. Ndavuga nkeneye kubona Imana. Ikugirire gute? Mfite ikibazo. Barambwira ngo vuga Imana irakumva, ndavuga ndashaka kuyibona kubera mwambwiye ngo ndi mu ijuru. Barambwira vuga Imana irumva, ndanga. Ariko wa muntu muremure munini arambwira ngo ese tuzi ko Bibiliya ivuga ngo umbonye ababonye Imana. Ndavuga erega nagendanye na Yesu. Sema amina. Tena amina. Tuzamurire Yesu icyubahiro. Notabikora nzabikora kuva none kuzageza iteka ryose. Amina. Nagendanye n'Imana sinabimenya. Ndasenga. Ndavuga ngo ikibazo cyanje nta mwana ngira. Ariko ndasaba Imana ngo impereze umwana. Arambwira ngo isho gusa, ndavuga cyonyine. Aravuga okay. Turakomeza. Ijambo ry'umwisho. Ariko sibyo ni ibitabo cuzuye. Njatse kurengereza aho ngo mpa abandi. Turagenda. Anyereka hano iwacu mwisi. Nawe ndeba nkabona ari nka nijoro. Ariko wa muntu yanje imbere nkama mbona ibintu byose, ariko hari kindi nibaga gato reka nkabambwire. Haleluya. Anyereka amazu. Icyo nicyo nari, kandi shitani ni mubi. Nicyo nagambiriye cyane kubabwira. Kuko agakiza twarakakiriye kandi dukunda Imana. Ariko hari ikintu kitunaniye. Anyereka umuhana w'igitangaza w'amazu meza, quartier y'igitangaza. Burya Imana yahoze nyereka ibyo nshobora kumenya kubwira abantu. Arambwira ngo iyi quartier yose ngo niyo abantu bapfuye barakoreye Imana. Aho naho nari kubabwira. Ngo reba nawe ikarite ngo iyi ntiyubatswe n'abantu batuye hano ngo nabari mu isi. Ngo ngwino tukwereke. Amaze mbona ko anjana muri ya karite aninjiza mu nzu. Ngo ndebe inzu bene da. Ndakubwira ukuri. Imana ibaye nkikwiyereka ikakwereka ibiri hariya biturindiriye. Wowe umukristo mwiza. Kandi wokora icyo Imana ishaka gukora. Ngo aninjize mu nzu usanga harimo inzu nziza. Yarimo amatara meza, ifite amarange meza. Irimo ibintu kuva hasi kugera hejuru bikayangana nka zahabu. Sanga harimo umuntu yicaye ku ntebe nziza. Itari nka ziriya zacu. Yo. Anezerewe. Yante bihaye umuzungurutsa. Ngo kuko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Tuzanezerwa gute? Sinzukoze cyane kandi turigire gute? Twishi. Isezerano rimaze gusohora. Yo, amina. Ikinezereza nuko nzajayo. Nawe wifuze kuzajana nanje. Kuko nje singikeka. Amina. Sango umuntu ananezerewe, intebe ihaye umuzungurutsa gutya. Nawe anezerewe ahaye aseka. N'ibintu bimukikije bitagira iherezo by'agaciro. Arambwira ngo aba bantu rero uwo muntu nakubwira ukuntu yaje muri iyi nzu. Atararangiza uwo muntu arambwira ngo nkiri mu isi ngo nakiriye agakiza, maze ngo nakira ijambo ry'Imana ndarikunda. Amaze ngo korera Imana.
ngo nkorera Imana sinigeze ndya 10 cy'Imana. Munyumve neza, sina haya kubambia abungeri banyu bakwanga kubabwira ngo mudakomereka. Takuambia saba ni jambo ngo nsina nazaga nkorera Imana, nazaga nsenga buri munsi kandi ngatanga 10, ngafasha abakene, ngafasha abatishoboye, kazana imirimo mu nzu y'Imana, ngapamba itorero. Ngo nakoreshaga ibyanje byose kubw'umurimo w'Imana. Maze kugera hano ngo mbona bazaniye iyi nzu n'ibi byose ubona, ngo barambwira ngo ngiyi nzu yawe n'ubutunzi bwawe, unezerwe muri bwo. Yo, haleluya! Abataza batanga kera bahwereye, nimuzamura amaboko yanyu, icyubahiro kibi cy'Imana. Amen. Bibiliya iravuga ngo ngo iyo duhaye dukora umurimo w'Imana tuba duhaye tubika mu nzabya zitabora. Imana ibahereza umugisha. Ngo ndanezerewe cyane. Ngo ndabaza ngo ni gihe kinubatse inzu nziza n'ibintu byiza bingana gutya, ngo ni cyagihe waza gukora umurimo w'Imana, ukazinduka mu nzu y'Imana ukayipamba neza, ugatanga ibyawe kubw'umurimo w'Imana. Burya wakoraga ngo wabaguhaye wiyubakira inzu, wayuzuza ngo ugatangira gupanga inzu yawe no kuyipamba neza. Benshi mupamba izanyu, ariko wagera mu nzu y'Imana mu mupfuka wawe hakamera nk'aharimo akanefu. Kera twagendanaga inzembe, tewaza gukora mu isakoshi y'undi muntu utaje guhura n'urwembe. Hari abakristo bameze gutyo, baba mu nzu y'Imana kuzuza indaraza gusa, ariko ntaco bahaye biyobakira mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo ukwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Abandi ngo bazazukira ubugingo, ariko abandi bazukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka. Inzu ya kabiri sanga irimo muco w'igitangaza n'amatara meza cyane y'amakurere, ariko imunzi imbere nta kintu cyarimo habe na kimwe. Umuntu ahagaze yifashe gutya. Ndabaza kubera ko yari mu nzu nziza irimo amatara menshi n'amarange meza, kubera ko yifashe kuriya. Ngo mubaze, taramubaza arambwira ngo nanje nkiri mwisi ngo nakundaga gusenga, ntabwo nazaga nsiba gusenga, kandi iyo nasengaga nagira jene. Nta muntu waza guntanga mu rusengero, na hano murimo mukunda gusenga, mwe niyiriza. Ngo ariko ikintu cyari cyarananiye ngo sinari nzi gutanga ituro mu nzu y'Imana. Nta nubwo natangaga 10 canje mu nzu y'Imana. Abanyabuntu, kandi nzi ko namwe murimo ubuntu gusa. Ngo ngeze hano kuko nazaga nsenga, ngo reba amatara ari mu nzu yanje, amarangi y'uburyo bwose, ariko kuko nta kintu nigeze nkora mu nzu y'Imana, gusenga gusa. ngo kuko nari nzi gusenga, ariko ari yo funguzo rijana umuntu mu ijuru. Ngeze hano n'ukuri sanga mfite inzu nziza cyane, ariko nta kintu kirimo, kuko ntaco nigeze nkora. Iyo uhaye ukorera Imana, uba uhayitera mu murima w'Imana, umunsi umwe uzasarura nutagwisara. Dukomere Umwami Yesu. Abakristo banone muri mu kurya 10, mukarya n'amaturo, mwarangiza mukarya n'amashimwe, mwaje kwigisha ngo ni ubuntu. Yo, birababasha. Abantu bahaye bahindura Bibiliya tukiriho. Basho mufite ikibazo. Ndagera mu nzu ya gatatu, yari mu mwijima gusa, ariko wa muntu twari kumwe yinjiramo, mbona umuco, sanga yanze irimo ibintu byinshi bisa na yindi ya mbere.
ariko umuntu urimo nawe yifashe gutya. Ndabaza niki se kandi uyu nawe ko afite ibintu byinshi n'inzu nziza kubera ikababaye? Ngo mubaze. Arambwira ngo naje nkiri mwisi ngo nakundaga gusenga, nakoreraga Imana, nta kintu na kimwe ntakoreye Imana, no kuja gusura abanyepirizo naragendaga, no mu bitaro naragenda, ibyanje byose nakoreye Imana. Natangaga n'amaturo ngasafirisha n'abavuga butumwa kuja kuvuga ubutumwa kuko nigishijwe ijambo ry'Imana. Ariko ikintu cananiye kiri mwisi sinagiraga umwanya wo gusenga. Nico gituma inzu yanje irimo mwijima. Nta mwanya nagiraga wo gusenga. Igihe abandi bajaga gusenga nico gihe najaga muri business, kugurisha no kugura. Nta mwanya narigiriraga Imana, ariko nari nzi ko mpaye nkorera Imana. Ngeze mu nzu sanga nta muco urimo. Nico gituma ubona mfite umwijima mu nzu yanje gusenga. Icyo gihe naribajije umuntu utazusenga, kuko twabaga mu butayu, tukaba no mu mabombi, twahoraga dusenga buri munsi. Ariko noneho ndatangara kubona umuntu utagiraga umwanya wo gusenga. Naje kubibona muri Canada, nibo batagira umwanya wo gusenga. N'abavuye hano ari abakristo baza basenga bayumve, baza bashika bakama kakurya kwikiziba, bakigenderamo. Ndavuga aba ni babandi Imana yanyeretse na hano murimo. Timuzo muboneka mu nzu y'Imana igihe c'amasengesho, haba batoranijwe gusa kuba mu mahombi. Abo ngabo ni nkaho ari wo murimo wabo. Mwebwe ngo ntibibarura kwicara gusa, gusenga ntusenga, gutura ntutura, ntukora n'isuku mu nzu y'Imana. Uba kuri iyo ntebe kuva winjiye kugeza n'uyu munsi. Meme no mu gitabo ciwe inzu y'Imana ntubamo, kuko ntuzi utanga icacumi bazakuboneraho. Iyo bavuze gusirimbuka buwa mbere, ariko iyo bavuze amaturo abantu bagatangira gusohoka. Abantu bangana gutya mwosengera aha timwo kubaka etaje 5 nimba muza mukora mu mfuko. Hariho abakristo bazashika hariya bagakorwa n'isoni. Ndangiriza ku ijambo Mana yanyeretse mwisi abantu tumeze ukuntu. Kaza mbona ibintu bimeze nk'ingurube, bihabirya ibintu bibi, imyanda, ibintu bitesese. Arambaza ngo biriya ni biki? Ndavuga ni ingurube baza batunga, abapfurero baza batunga. Niko narinzi, sinazi ko abandi bantu baza batunga ingurube. Avuga ni ingurube abapfurero baza batunga. Arambwira ngo ntabwo ari ingurube, bariya ngo nibo bantu wasize hari iwanyu mwisi. Reba uko muzo muboneka mu maso y'Imana. Umunyabyaha naho wakwambara neza, ugasokoza ukarimba, ukambara robe ikayangana nk'iyi nambaye mama Domitira, ariko uri umunyabyaha imbere y'Imana umeze nk'ingurube irya imyanda kwishukiro. Umunyabyaha ntagira icubahiro imbere y'Imana. Mwenye zambi hana heshima mbele ya Mungu. Imana iguhereze umugisha, ukizwe uhindukire. Twese turi abantu b'Imana, ariko twese ndi turi abana b'Imana. Abana b'Imana n'abakora ivy'Imana ishaka. Imana ibahereze umugisha. Anyere kutundi tundu tumeze nk'inyenyeri muri wa mwijima, dukemura dutara duto duto. Arambaza kiriya niki? Ndavuga ngo kiriya niko ndabona. Arambwira ngo biri uhabona turiya dutara ngo n'abakristo.